Da, hvala Ivana, dobro jutro tebi, dobro jutro gledateljima našeg jutarnjeg programa i naravno tvojim gostima u studiju. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se svake godine 21. februara od 2000. godine s ciljem unapređenja, učenja i razvoja maternjeg jezika. Učenici gimnazije Ismet Mujezinović, gdje smo mi trenutno, i učenici osnovne škole Pazar u zajedničkom projektu pod nazivom Jezik moj maternji obilježavaju naravno dan maternjeg jezika. Sa mnom u društvu ovoga jutra profesorca Majda Šraka, profesorca bosanskog jezika u gimnaziji Ismet Mujezinović, te učenice Amela Jahić i Adna Crnkić iz gimnazije Ismet Mujezinović i Lamija Ređepagić iz osnovne škole Pazar. Ja vam želim ovako kolektivno dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Evo profesorce, prvo da krenemo sa vama. Vi ćete danas, kao što sam rekla, nizom aktivnosti obilježiti dan maternjeg jezika, pa evo koje su to aktivnosti? Da, evo ja bih najprije pozdravila gledatelje vaše televizije, naravno i slušaoce. Kazala bih da dan maternjeg jezika u našoj školi se obilježava, rekla bih, već gotovo mjesec dana. Naime, aktivnosti za današnji projekat koji mi danas realiziramo i zvanično predstavljamo traje evo već mjesec dana, gdje smo mi proveli različite aktivnosti. Imali smo anketu koju su naši učenici radili među građanima Tuzle, koliko znaju uopće šta se obilježava 21. februara. Zatim smo radili konkurs na temu Jezik moj maternji, literarni konkurs, i na taj konkurs se odazvalo čak 8 škola, 5 srednjih i 3 osnovne, i prikupili smo 32 rada i danas ćemo zvanično proglasiti pobjednike tog našeg internog konkursa, 3 za osnovne i 3 za srednje. Naravno, pored toga ćemo danas učenicima naše škole prvenstveno što više radionica da prođu za danas, da upoznaju se sa važnošću maternjega jezika i toga koliko je bitno da ga njegujemo, jer čuvajući maternji jezik u biti čuvamo i vlastiti identitet. Stoga ćemo te današnje aktivnosti sprovesti u vidu radionica, kvizova, gdje naši učenici će dijeliti letke, odnosno afiše po gradu, da što više građana Tuzle se upozna sa današnjim danom. Jesu li radionice samo za učenike gimnazije? Naravno da nisu. Mi smo svakako u 14 sati danas predvidjeli radionice za učenike ostalih srednjih i osnovnih škola. Iskoristit ću priliku svakako da pozovem i građane Tuzle ukoliko žele doći na današnje radionice, i naravno učenike drugih škola. Dakle, mi smo naravno otvoreni smo i želimo da naša škola zaista pokaže koliko njegujemo nešto što je jezik, nešto što je maternji jezik i koliko tome dajemo, odnosno pridajemo značaju. I u svakom slučaju željela bih još istaknuti da naši učenici, dakle sve što danas radimo je apsolutno rezultat rada naših učenika. Dakle, moja uloga u svemu ovome je bila samo uloga koordinatora. Dakle, oni su i njihove su ideje za izradu afiša, njihovi su literarni radovi svakako, i naravno sve aktivnosti, kviz koji je sačinjen, koji će oni danas, to su radili također učenici. Dakle, sve aktivnosti su prepuštene učenicima. Evo, kratko da nam kažete šta kažu rezultati anketa, koliko znamo, evo... Anketa je zaista interesantno urađena, ona će biti objavljena i na YouTube kanalu, dakle imat ćete priliku je pogledati. Iznenadilo me da su mnogi čak i znali, a posebno mladi, što mi ide u prilog, jel? Dakle, mladi su znali, ovi nešto stariji nisu, ali naši učenici su ih edukovali dijeleći im već tada letke u vezi sa danom maternjeg jezika. Evo, vi ste profesorca bosanskog jezika i književnosti, naravno, sa stručne strane, kako bismo definisali maternji jezik? Pa u biti maternji jezik je ono što mi prvo naučimo, odnosno prvo što čujemo po rođenju, jel? Ne zove se on džaba maternji, materinski jezik. To je jezik koji mi zaista trebamo njegovati, jezik na kojem trebamo čitati, misliti, sanjati. To je jezik koji mi nikada nećemo zaboraviti, koji moramo čuvati. Koliko god mi jezika naučili, gdje god mi bili, maternji jezik ostaje naš maternji jezik. Ja bih samo kazala da u našoj domovini po Ustavu znamo da su to bosanski, hrvatski i srpski jezici po Ustavu, ali s druge strane ne smijemo zaboraviti jezike 17 nacionalnih manjina u našoj domovini, i svako svoj jezik treba da njeguje i da ima pravo na svoj maternji jezik. Svakako. Evo da malo popričamo i sa učenicama koje su ovoga jutra sa nama. Amela, projekat Jezik moj maternji, evo ti si aktivno učestvovala u čitavom projektu. Evo, na čemu si konkretno radila? Pa evo,
Hvala, dakle, pa evo, kao što sam rekla, dakle, taj projekat Jezik moj maternji, dakle, pisala sam esej upravo na temu toga i također sam izradila afišu, dakle, povodom Dana maternjeg jezika. Dakle, svi mi znamo, jeli, šta je jezik, dakle, to je nešto što nas definiše, dakle, to je nešto po čemu se prepoznajemo, dakle, i to je nešto što svaki narod, dakle, nosi u sebi, dakle, jedno kulturno nasljeđe koje mi trebamo da njegujemo, da ističemo, unapređujemo, dakle, da razvijamo taj maternji jezik, dakle, i upravo, dakle, taj maternji jezik je, jeli, zapravo jezik koji mi prvi puta čujemo od naših roditelja i te riječi, dakle, prve koje izgovorimo, dakle, to su zapravo, jeli, dakle, jezik materinski. I također, dakle, naravno mi kao učenici zapravo trebamo da budemo svjesni, dakle, zapravo da se naša budućnost zapravo osniva, dakle, na našem maternjem jeziku i da je također, dakle, veoma bitno, dakle, da ističemo, dakle, hajmo reći, dakle, tu kulturnu različitost i višejezičnost, što je, dakle, jedno ogromno, jedno veliko bogatstvo. Koji jezik, evo, u gimnaziji učite osim našeg, naravno, maternjeg jezika? Pa učimo, dakle, kao prvi strani jezik engleski jezik, a kao drugi strani njemački jezik. Dakle, s obzirom, dakle, da je jezički smjer, oni također dodatno još uče francuski jezik. Da, i sama sam bila jezički smjer, moram spomenuti, također u gimnaziji Ispet Mojezinović. Adna, za koga su, evo, već u stvari profesorica je već rekla da su radionice organizovane za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji žele, evo, da dođu ovdje da nauče nešto više o svom jeziku. Ali koliko, evo, znaju zapravo o svom jeziku? Kakva su tvoja iskustva što se tiče tvojih drugova, tvojih kolega, evo, ljudi koji znaš? Koliko zapravo znamo o maternjem jeziku? Pa evo ovako, maternji jezik je u suštini jedno veliko bogatstvo koje naravno moramo čuvati i njegovati iz dana u dan. Znači, to prvenstveno proizlazi iz činjenice da je to dio onoga što mi jesmo i dio našeg identiteta, naravno naše prošlosti, predaka i slično. Smatram da je upravo to razlog za čega ja i moje kolege znamo dosta, jel, našem materinjem jeziku, a naravno nove stvari saznaju upravo i kroz samu školu, jel, možda mnoge stvari koje nismo znali saznaju upravo kroz časove bosanskog jezika. Smatram da u današnje vrijeme znanje o maternjem jeziku je dosta dobro, nacionalno postoji izuzetaka nekih, ali opet nekako na sasvim zadovoljavajućem nivou. Da, gimnazija je svakako dobar temelj da se uči malo više o maternjem jeziku. Naravno, ja. Jeste. I evo za kraj najmlađa među nama ovoga jutra Lamija Redžepagić, učenica osnovne škole Pazar. Lamija ima sa nama, evo, ovoga jutra jedan recital, neku nagradu si osvojila, evo, da nam kažeš koja je nagrada u pitanju i naravno da završimo sa jednim lijepim recitalom o našem maternjem jeziku. Pa, odazvala sam se na konkurs za literarni rad na temu Jezik moj maternji i iznenadila sam se jutros kada su mi saopštili da sam osvojila prvo mjesto. Hvala i htjela bih sada da ga pročitam. Može, odlično. Jezik moj maternji. On je ljubav najveća, za njega se borimo svi. Nije bitno da li si susjed ili komšija, sve dok bosanski jezik živi. Sreća je velika, nadan je tuga, riječi se slažu i svaka druga nešto sneno izusti glasno. Nek se čuje, nek je svima jasno. Jezik maternji je sve što imamo, u duši nosimo, njime prkosimo. Njega nam niko oduzeti ne može, jer je njegov dom ispod naše kože. I još na kraju da izustim nešto, neće biti mnogo vješto. Šapnut ću, ali nek se čuje, sretni kao nikad, svi ćemo biti, sve dok bosanski jezik govorimo mi. Sve dok smo složni i borimo se za njega mi. Sve dok nam u grudima bosansko srce lupa, volimo naš jezik jučer, danas i sutra. Svaka čast, divan recital. Evo, recimo, jel se ti inače baviš pisanjem kao hobi? Ne bavim se inače, ali u školi idem na literarnu sekciju kao i na recitatorsku, pa se odazivam često na neke konkurse i ne osvajam neka mjesta, ali učešće je bitno. I bitno je nastaviti raditi na toj kreativnosti, svaka čast i hvala i tebi što si bila, naravno, dio našeg jutarnjeg programa. Hvala vama. Ovim putem bih htjela samo da čestitam radio televiziji Tuzlanskog kantona 25. rođendan. Da, koji smo sinoć i lijepo proslavili. I da se zahvalim našim nastavnicama, to jeste profesoricama Majdi Švraki i nastavnici Melihi Bijedić.
Ja se zahvaljujem također profesorci, zahvaljujem se vama koji ste evo sa nama ovoga jutra. Pretpostavljam da ćete na nastavu, pa evo prepuštam vas vašim obavezama. Mi smo evo sa ovim završili što se tiče našeg reporterskog javljanja. Samo evo za kraj da kažemo da se Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava u znak sjećanja na 4 studenta koji su ubijeni u Bangladešu 1952. godine jer su se zalagali i promovisali svoj maternji jezik. Studio.